Assalamu alaikum jama julɓe heeɗiɓe men ka télévision Jama TV haray hande kadi sayon hewti 17h feƴƴi quelques minutes haray ko pay ko mon kum fayin ka woni ka télévision haray mi hewlik e téléspectateur ɓe ɓen e téléspectatrice ɓe ɓen wowɗuɓe men darde ɓen ɓe heɓali feere dargol men ɓen anin koyon andu fayin kadi wonuɓe ɓen ka ataya mi yeggitataɓe wonuɓe ɓen ka otoje mi yeggitataɓe jooɗiɓe ɓen ka cuuɗi no fewti écran mum ɓen ɗon kadi mi yeggitataɓe harayɓe fof ɓe salminama mo beyo jooɗo heɗito huɓɓina téléphone mum on ma télévision on naata faalaɗo télécharge de application o o naata e tun ka play store o winda Giɗo Jama Media o télécharge e application on e hoore doy e doy o ndaara e ɗon ara o ala probléme et ensuite siko ka Facebook natuɗa page on a winda e tun Giɗo Jama Media donc kadi sa naati a ndaara télévision on en direct e sa naati kadi ka YouTube a winda e tum Jama TV donc kadi na ko metti fi leer men on yoni en fuɗɗoto woni émission men on andi ton art de Guinée ko fi men ko fi la Guinée fof ko fi 224 ko fi jibinande la Guinée fof mo beyo fewtu ɗo ko cosaan men on côté comédien côté musique wonɗen yewtude ka télévision Jama TV ko ɗum waɗi si waɗɗen inde nden art de Guinée haray ko programme on noon hande hiɗen mari invité jo hande ko côté artiste comédien on wonduɗen e mum hande kanko kadi ɗo hande mo ari yewtugol ɗen ko honno ɓe woni janɗirde ko honno ɓe woni gerdude ko honɓe woni ɓe wallitade ko honno ɓe woni jittirde piiji ɗin ɓe wawa jonnude population on ndaara tawata no wondi e newende hino laba hino foti mais piiji ɗin fof gonga ɓeya en fof ɗen andi art et culture ko needi art et culture ko needi si needi ala e mum hay sa waɗali hande ɗo art et culture men on hande piiji buyno ton hiɗi manki piiji buy kadi no ton hino waali e kene e ko wiyete no manki kon oɗo sagata hande o jittana en piiji seeɗaji o wiyete kadi no ɓeydi kon o wawa en jittande piiji seeɗaji andi ton fayin ton yeggitu dey télécharge gol application on ma natugol ka play store argol ka YouTube Giɗo Jama Media ko fimen en fof télévision on ko fi jibinande lagine fof itta o hande noon kadi ko ñallal go fi honɗum e Sénégal à partir de 20h00 ay min ko mayo mi waɗi premier supporter numéro 1 ko min goɗɗo go supporta yeeso hande fier premier supporter numéro 1 hande ko doorumu dan me woni wadde ɗum ko direct mi wawata olo fongoy kono nde mi lanci o hande on tawa nde laaɓi poy voilà ko doorumu dan ɗum ko ɗum e woni wadde Angleterre tappa ɓe tum lanni ɓe deppike en coup kawo 1-0 à la dernière minute kadi men markata ɗum kadi ko biiru pay kunku gandan ɗon hoore mum numéro 9 on dia hayo ɗuɗɗinta ɓe centre ɗum o ukkande ka ɓoggi à la dernière minute Sénégal hoye victoire du Sénégal aray monsieur ɗo wawi présentade public mon on andi noon ɓe ko on homɓe. Assalamu aleykum famille on fo on jarama mi weltike invitation o mi weltanike communauté guinéen o mi weltanike communauté sénégalais on aussi donc an kadi a jarama salminama merci beaucoup ko anditigol menen meɗen ɗo donc toujours kadi mi weltono kadi télé Giɗo Jama TV donc haray yo jama on eto abono waɗa programme ji no duwira noon haray mi weltanike kadi wonɓe ka ɓawa machine ji kadi aussi kadi wonɓe la darde ɓen kadi ɓe fof mabɓe mi weltanike ɓe voilà awa on nani ɗum ɗon o yewti on kono no manque ko yewtali on weltanike fof o weltanike wonɓe ka machine ji o weltanike lammin adduɗo mon ka télé ɗo ka plateau hande fof no weltana na o ma o heɓuɓe feere ɓe heɓali feere haray acca fof no weltana haray ɗa wawi présentade yewtaɓe inde ma yettore ma. Ok ka sinima ko Dalen Jama on andi donc kono ko inde nden ko Mouhammad Saydou mi wowa wowlude inde nden e média mais hande mi taw tellement welo ngo tawi mami wowla inde hande
ko dalen kunduɗa girunde bo aloni kame donc haray kala andutuɗo lange muɗum haray mi salminimo mi weltanimemo aussi. Ok, haray on nani ko dalen noon ɗum ko nder labbe on andi toon noon ɓe mari kiloji seppeteɗi dey seppay ɗum a accitay lawol popodaragol a yahay ɗon ha lawun kun haya considérta ɓe waɗi ɗon plaque kun ko ɗon selidortoɗa a selidorto bombewal a weccinay teppere ha sikka non asiwa voilà ko ɓe woni hors pays lagine ɗon kamɓe woni hors pays après kamɓe ko leluma ɗum haray koyon après kamɓe ko leluma woni hors pays haray koyon faamo on nani inde makko nden ko Mouhamed Souleymane Saïd ok o wiya dalen o nodditori inde maɓɓe nden ka hoɗo ɗum ko côté cinéma on mais noon min mi nanay woɓɓe hari no wowla fiima kono hari a nemmoɗo e mi yiye min mi nanay inde nde mi nanay noon nde miɗo andi nden ɗon ko karate manjo c'est puis so sotiɗo o diwa mo wawi diwde ɗo étage ji tati o cikkoyo e ɓawoya sammawo par ce que fof no andi mo ko gonga ko wowluɗa ko mi waɗi art martiaux ko wiyete kung fu ok ko ceinture mbo accitu ɗon mi falaka naati o détail non min ko ndenginde mi andi sa wi langande ko dalen ko Mamadou Saydou ande aray no ɓolɗani men min ko sammawo mi andi joni noon sammawo wolani men ko ɗum waɗi ha si wiyaɗa sammawo par ce que minen ɓe yaadi sammawo ko waɗa ɓe ɗe juuɗe mum ɓe waɗa ɗe ni si ɓe cikkiɗe ma ɓe yaada e guringi voilà particulièrement ko kung fu wusu mi waɗi e taysi e tigre e sawli donc ko 3e dan mi waɗi donc mi faaloka commentude ɗum ɗon pandi par ce que ko fi culture théâtre non ɗo sa ari tout est possible on parle tout voilà a birin falamane so sogoyna naki a birin e ɓe namma sensiyama yeggiti yasa tebilima ça c'est vrai voilà problème ala ko sinowajo jannila moyne funa ko sigi gasi ok donc mi ɗumani ɗo 2010 11 mi ƴetti ɗo no 2e championnat Sénégal kung fu donc mi hen 2012 mi hendi 3e dan ceinture noire par ce que ko ceinture noire supérieur on inférieur mi wonno après mi waɗi passage de grade mi waɗi passage de grade on après mi hendi diplôme on mi watti kadi mi heɓi 10e barre dans un coup et catégorie 99 mi ƴawno Allah walli o tigi way gagni ɗon finalement mi combati mi heɓi 2 victoire après nan ɓe ƴetti on mi heɓi ɗon ceinture noire 3e dan on awa on nani ono wonɓe men e darude e jentiɓe men on nani o bugino koyngal o bugui jungo donc o ƴeɓuno ceinture joni noon ceinture wonaɗo ɗaɓɓitede on o yewta en fi makko joni ɓay ɗum ɗon ko côté aron noon ɗa ko côté piigol yimɓe on sa jangi piigol anna ɗaɓɓere arɗa ko yangagol par ce que mo piiɗa wogo ka laɓtani ko mbuɗima naɓatamo non abotumi jaɓanama acci a yewti haala ko soɓɓude a yewti ko faalaɗa kon a heɗotolla min kadi mi wowlanama voilà mo ari e pays iwi ka mum ari e jananiri jangi piiro on ɗon haray ko probléme ɗum woni o ɗaɓɓude fi on ɗum par ce que mo piiɗa o ɓernde ala ƴiyal kono si nde ari certain niveau tum a wawata contrôle ade ok mi jaɓante ɗon seeɗa eyo waɗugol art martiaux yimɓeɓe no sikkude haray ko be tum piiride ɗa non ko éducation ɓeydugol needi anda ko honno jogorto jama par ce que hande ɗa wawi heɓude ndiya jawdi tawa wona sécurité ɓe maɓe ɗa fewdo nokkugo tawa na sécurité ɓe maɓe wawatama dandude est ce que ɗo famude donc an wawata sauvude hoorema ko honno wawata sauvude par ce que sa daari hay tan nelaɗo hiɓe jangga e piiro est ce que ɗo famude donc ɗum ɗon janggugol mari toɗa ko ɗum wiyete andugol joguiɗo ɗaɓɓugol mara no ɓuuri andugol joguiɗo est ce que faɗa famude donc mi hande miɗo wawima contande si tawi woni mi ɓuɓɓodirama yerɓe mi ɓuɓɓodiri tawata wondema hin ɗum ɗo dey mi tawa yaayi ha par ce que andi hulɗo siɗa ɗaɓɓa hulɗo reedu jannguɗo ko piire par ce que ɗa andi ko honto tappata oɗo de o gaño ɗa andi ko honno ɗum annotoɗa ko honno wawata ko renagol andugol anda ko honno wawata mefiyorade makko hara o gañalima a gañalimo est ce que refamude yimɓe ɓen noon no ƴetti e côté on ɗon ko janngugol piiro kala mo yiwɗa on neɗɗo yimno ko min woni oɗo andu o jangga simo jangi o hula e reedu par ce que mo andi masibo mo ngo wondi ngo
est-ce que famude ok voilà on côté ɗo monsieur Dalem min faami ko on ɗo yewtere ko gon ɗaɓɓi défense mais c'est pas grave min miɗo andi jannguɗo par ce que janduɓe lamɓe en ka culture miɗo andi ɓe ko Sansi e Limbaya ɓen ko ɓe Mamou keñe koto min ko ɓen janninmi minen min wiyaɓe koto Sansi est ce que ɗa famude mais ɓen ɗon haade ɓe tongana piyo hay sappo par ce que ɓe bugot mawɓe no wawi towtade ha kono kamɓe ɓe piyatano ɓay ñande ɓe piyi woko probléme joni noon an ka jeune ɓeeɗa ko mawɓe meɗen andi probléme ji ɗin ko feere an ka jeune jo joni an ka wonɗa jeune jo ɗon annen mo si goɗɗo ɗaɓɓitima joni ɓernde ma nde a wawa walde contrôle de a waɗa e masibo aynata ɗum ɗo mi janggi ko éducation ko mari torgol par ce que mo ƴetti laaɓi sutikema ndeɗa anda ko laaɓi warde e mum hara a masibimo joni an bon sa masibimo ɗon na kanko joguiɗo laaɓi wolte fi mum ko a masibuɗo mo on ka merci ɗum ɗo wallinen to aren ka côté golle men non aren ka côté golle men a defandike mi yewɗe tun o par ce que piiji ɗin no ɓay ga wowli ko il faut que mi laɓɓinana jama o ɓe faama anda hi ko wowluɗa kon c'est totalement différent quoi parce que ɓe inni français ɓe wi san esprit ni corps et san identité ko hakkil ma ki naɓata ɓandu ma na ɓandu ma naɓata hakkil ma ki est ce que le famude donc noon on mo laaɓi ɗon ko honɗum watta ko sofugol hoore ma légitime de défense ko ɗum jangganda kono noon ko ya andu ko honno e maîtrisation waɗata fiya wawa contrôle de mo hara o gañaki a gañaki ɗum ɗo no wawi wonde par ce que si ɓe jannete taw koyeɓe fusu ɓerde ma nden taw a faami ha moneji ɗin fof tawata wondema hin ɗiɗo hay si taw ɗi iwata few a faami ɗiɗo yitoto par ce que sa daari tan nelaɗo nde Allah jippino ha oya yeehi banti nelaɗo o wuggi fi yottagol o inni mi imminima fiya hejjindi mofte ɗe waɗaɓe hunde wotere ɗa faala yottade kisan o ɗum anndi o yeehi o mowlimo o inni jungo mago mi sikku musade ɗum ɗon fof ko hakkil quoi non ande ɗum ɗon ko saydi ko wiyete kon la comparaison n'est pas raison ça c'est on temps et nouvelle génération ça c'est trop différent non ko exemple jonnuɗa mi faami mais côté ji ɗin no woni trop différent par ce que génération hande jon sa ƴetti 95% ko violence handi est ce que ɗa famude joni noon ɗum ɗon ko feere a faami woɓɓe no toon no ne'i woɓɓe no andi ko waɗa hakkille ɗen no tabiti a faami mais woɓɓe no toon hay sino andi ko boni sa ardi façon go ɓe tappete ça c'est est ce que ɗa famude ɗin ɗon ko côté feereji noon sa eɗen wolde ɗum ɗon ko côté ko jannguɗa ko waɗi ko fiyo jama on andu ko hombo woni dalen ko ɗum ɗo mi yewtirɗen on côté ɗon programme adduɗo en ɗo on ɗo wonɗe yewtude ɗum ɗon ko côté cinéma on voilà ok dalen joni en wallini ɗum ɗa côté samma on par ce que min na samma o min ko kongu fuu mi andi quoi petti lantori noon Allah kadi haray programme on fo yon hande 20 heures haray mo be yo torano Sénégal Allah yoɓe piyu Angleterre ha ko bigoto pette heeɓi yon ɗo woni victoire Sénégal haray ko ɗum en fo yeli ɗen wallova Sénégal wallova les joueurs sénégalais wallova o coach Ali Cissé wallova supporter ɓen ɗon fo meɗen wonani ɓe wallova ok haray meɗen welti par ce que min ko numéro 1 j'adore voilà min komi supporter numéro 1 Sénégal dormu dan terre à terre e ko direct a faami ok joni noon dalen ka wonɗa ɗo ni cinéma ko hitande wonde fuɗɗiɗa cinéma o ne ɓi seeɗa komi foti par ce que ko depuis temps enfance depuis 96 mi fuɗɗi 96 fuɗɗiɗa cinéma 1996 mi fuɗɗi cinéma o ko holno noon mi fuɗɗori cinéma o ko en 93 mi ari Sénégal donc mi acciti école an o mi ari ɗo vacances mi waɗi ɗo boutique seeɗa après mi hootugol an babe en ko honɗum falɗa joni min mi waɗa e métier tawi yayano koya donc en 95 96 comme ça mi hooti mi yeehi koya koye nder muɗum mi yiidi e Mody Harouna yiidugol e Mody Harouna en donc ko sifa noon quoi ok ça c'est le doyen hay inde nden a teddinayi fe Mody Harouna le doyen du cinéma de la Guinée merci sa yewtay fi ɓen ɗon minen min menayi ko fierté la Guinée on noon ko ɓen ɗo waɗi
ko wiyeteno kon cinéma pese voilà siga ɓen ɗon kende ka en yahuba en ko ɓen waɗi cinéma tawata anana Sali Bela en ko tout dernièrement ari yahuba en kende ka en Benso Sodia en en même temps Modi Aruna e Modi Oumar voilà maren ɓen ɗo mawɓe fof fe AE vraiment ko doyen ɓe neɓuɓe hunde nden waɗi hunde nden waɗiri nde no waɗirte noon yakkare ala hoyre ala fus ala ko ɓe waɗi kon fop a joɗoto ndaara tawa an tigi ɗa welti a ndaarida e makko mba tawa ɗa welti fi honɗum ko ɓe waɗata kon ɓe waɗu ɓe acci ko ɓe nawya ɓe acci kadi ko ɓe maaya est ce que ɗa faamude piiji ɗin sa waɗa hunde ko calcul naya waɗu wiugo kaari yenni kaari o heɓi succès min kadi mi yennay kaari fiyo mi heɓo succès non ko waɗirta ko éducation andita piiji ɗi wonɗa wadde ɗin ɗi luttay an hiɗa yaha mais piiji ɗi luttay ɓaawo ma Allah walle noon hara koko moƴƴi wonoɗa hollude jama on haray ɗin ɗon piiji jama on yo watta yila moƴƴa ka côté cinéma quoi par ce que buyno wadde cinéma hoyreji ɗin piiji jiiɓi ɗin hollugol exemple yimɓe ɓen hara kono bonirte quoi déjà enen na en porto na en coutume porto ko islam on jogi ɗen côté cinéma on a waɗay mais a appliqué kadi côté islam on fiya aru e laawol moƴƴugol ngol hara si a nawyi ɓiɓɓe ma ɓen woday ko ɓe sifaniɓe ma ko ɓe wolata ɓe ne jaka babe ngan fewndo tan ɗo koni voilà ande a ci éducation kono si a feƴƴini ɗon haray voilà ok on côté ɗon en faami fiyo jama o faamu moƴƴa sadi piiji goo no hollede e peseji goo tawata ɗi na éducay ɗi na jonna ɗi pay koye leçon haray e comédien ɓe ɓen e wonuɓe wadde piiji gono toon yoɓe reeno e ɗum ɗon moƴƴa ɓe wattana yila e moƴƴa par ce que ko jama o woni ɓe ndaarde ko jama on kadi woni ɓe kellande ɓen kadi kellanoɓe koɓe wattan yiila e koɓe woni ɓe jannude kon sa wattana lila ɗum ɗon jannugol ngol haray no metti fi kon ko teɗo waɗi simi landi on ko hitande on nde fuɗɗi ɗon cinéma ok Dieu merci a feƴƴini tanji boy par ce que a gollidi e doyen ɓe ɓen ɗum ɗon a waɗi film ji jelu gila 95 ha hewti fewndo ɗo 2022 en fait komi ɗumani komin wonno e programme o ko noon yaari toujours par ce que mi ji cinéma o jaraniɗan seppugol ko ya bambe to donc ɗum ɗo fof rewi e hoore an mais film uji ɗi mi windani hoore an ɗin o naafide man hara e ɗi ɗuuɗi toon essaɗo famude donc ɓayɗa anndi situation laggine o depuis au début si tawi woni ko an waɗanta hoorema piiji ɗin fof a taway a wawata e surtout si tawi woni golle maɗe nde tiiɗa hay si tawi wonde tiiɗiɗa mari kadi famille a taway préféré gol yimɓe ɓen si invitima joinaɓe ko ɗum ɗum ɓurta wawde préférude e si tawi woni a walli ɗum ɗo o no ara ko an ɗumani hoorema si tawi woni noon ɗa mari moyen muɗum wona tout dernier man ɗo tawi on ɗa wawi mari moyen mum ɗa wawi wadde mais noon min komi en fait komi andi kon juste mi waɗi yer on tam maɓɓe ɗon mi waɗi 40 film yerɗe mi anditi fimum ɗi 40 film ɗum ɗon la gandi mi waɗi ɗum on tuman haari ko CDS wonno produit jude on tuman min yaha min yango min ɗuman waɗa piiji ɗin fof ha min créé e lewru jeere junior donc lewru jeere junior ko min créé ɗum par ce que moɗi yaruna yawno ha ɓeyni joni ɓaala waɗi kon pay koye wakkili koye par ce que namin tout eni joni wakkile créé o mi wallito on e hoore muɗum kono si programme ji amen ɗin hari hewti ko nanguɗo o accite aro men oɗum ɗo no wonde nga min yaw ala probléme ok probléme ala o 40 film gila ɗum ha hewti 2022 non non ko gila 2016 ka 96 ha fewndo ɗo par ce que mi juuno yerɗin 40 film uji ɗi ko nder 17 18 ha l'an 2002 min jouyi ɗin film kono ko feƴƴiti ɗum ɗon tawi mo joni moyen on heeɓi ke on tigui janɗi kadi a faami janɗi e cinéma on
jandi e programme ji boy malgré que succès on yawale arde mais tawi harim meɗen gollude mi windana e hoore an ɓe wondi ɓen kadi e troupe goto mi winday mi réalisa min golla kono si tawoni mi innima ara ko film uɗi mi windani hoore an ɗi ɗin ɗon ko wano simi faami si tawoni mi yejjitali ko 130 film yerɗi mi anditi film undi yerɗi goreɓe amen ɓe windi mi réalise tawa ko troupe goto ɗin no ɗuuɗi mi wawata capté rewde fof mais guilandema 2010 par ce que mi waɗi voyage ji boy kadi aussi cinéma o apportanilam boy alhamdulillah malgré que difficulté moƴƴano e muɗum mi heeɓi film uji boy e muɗum voilà ko ɗum wawi jaɓade ok 140 film ɗin ɗon dande ɗin ɗon waɗama e programme a golli ɗum ɗon ok joni ɗin ɗon fof ko hombo e mum manditiɗa titre haysko ɗi tati ok min joui angal nene no yurmi min joui dugula yagal wana bagasi min joui yo muñodire ka dewle min joui moƴƴere ko moƴƴere yoɓirte ok min joui mi wawata sittude fof quoi en fait ok voilà joni ɗin ɗon fof en 140 films de 96 à 2022 2022 hara wona ɗimi ɗumanni hoore hara komi woni ka lewru jeere junior ko ɗum ɗo mi wolanma film 140 films ok mari histoire jano par ce que 140 films wawa waɗugol 2 films ou bien film goto d'une seule journée a faami ɗin ɗon film ji mon si on jouino on à l'époque par ce que non ko à l'époque wiyete si on jouino ɗin film ji ko honto ɗi feƴƴayno ko par cd ka ko par télé ok on tan hari ko cd ko cds produisayno kono si min yanguinoke ha min financé ha min yeehi min jonni ɓe wano o angal nene no yurmi min joumo ha min gayni min ƴettimo min naɓi mo to ɓay min naɓimo après tawi miɗen financé mo moƴƴano après ɓe daari film on tawi mo laaɓa ɓe wari prix makko kamɓe producteur ɓe ɓe wari prix makko min inni minen kadi no jarani min hawkugol kono min wawata ɓe yeyde ɗum ɗo finalement ɓay hari min anda film sens mo moƴƴa ko ɗum waɗi min ça veut dire min considéral min ni joni ɓayɓe yoɓanali min hay min hettali coggu komin financiri kon c'est fallait que min ɗumanno min jogomo maɗum min hawkamo sa no préféri min ɗumanni ɗum min jabotirimo ɗon ha e nder muɗum o majjiri men ɓe après modi aruna landi ɓeni konno koko golluno ɗon o yatuma kon ndeñande konno woniri min min yeehi cds ɓe waɗiri ni ok haray goɗɗo no kaɓoggol 76 416 78 116 82 38 ok allo oui oui on jarama de on jarama nalato alhamdulillah yettude Allah hiɗon nodda men honto hiɗo make honno on jarama ka pala toon ɗo ɓurado moƴƴiro weltanama fof mo kala inde mum nden e yettore mum nden awa haray min weltanike on noon kadi Allah Sénégal gagne Allahumma amin ya rabbi Allah yara ko en goto ɗon ok probléme ala vraiment minen kadi meɗe weltani on haray inde nden ko honno ma yettore nden ko honno hiɗo noddude men honto e quartier ji Sénégal ɗin awa ɗimmoje mon on anday ɗon mi ñawlike ɗan hiwromo ɗon kanko ma dindande mandi yettorande mandi kam hoɗi ok awa haray gasi joni mi andi ko dale no andi nodduɓe ɓen haray ɓe ñawlike ella waɗali ko ñamande haray ko ɓurɗen faalede ɗen toriya dalen dalen hay fof angon ɗo aɗa ino ko so woli so fank no en famodiri ɓayi woni inde nden ko ñawlande yettore nden aray ala ko wowlen kanko wolanayi men nokkure nden quoi way dalen awa nana toon ko no fewni dalen ida jang jantuno golle ɗen no yaade seeɗa jantu alhamdulillah andi ti kombo winda jaabo
kadu do go wadi tayba karam ko ma karamo ko Mamadou Willa Diabo televile goto gayday e biɗo weltani yo ka wonirɗo o wallahi e wayndiri moƴƴa e wayndiri kay no ɓe wakam ay ɓe jam miɗo ɗo mi artino miɗo ɗo awa gasi ɗon machallah o tigui mi daara no mi yara to mbayɗo gandi ko hono woni mawɓe amen holoraɓe wallahi ɓe balɗe fof ari miɗo nawni sax nawno moƴƴa kono no hay yalla ɓeydo afiya on vraiment meɗe weltori on ɗo ɗo wakkilanimen moƴƴa noon meɗen ɓawa mon kadi meɗen tuɗi juuɗe kadi meɗen tori duwa no ɗon min mi andaɓe guite e guite kono mi nani no inde maɓɓe na hande mi nano no inde maɓɓe ça c'est bande 2018 parce que en ce moment hari Halima no Halima Ba no waɗi premier single mum on tun o premier single makko ko honno ko nagge honno jibinta honno e honno on tuma timi nani inde maɓɓe à travers Linda Bachir voilà ko sabu on ɗon o addananno e photo maɓɓe parce que ɗon ko min montuno on vidéo anniversaire maɓɓe mo Linda yaaduno e mum Conakry ko min monti on ko musique ji Halima ɗin mi waɗuno on tan ɗon hari mi andaɓe ko photo mi yi Linda wolani mi fi maɓɓe alhamdoulillahi rabbil alamin hande mi nani to maɓɓe ka plateau mais mi yali ɓe guite mi yi noon photo maɓɓe non mi holleteɓe ko mawɓe kelluɓe Dieu merci haray ɓe weltana ɓe jarnama kadi ɓe weltanama moƴƴa noon vraiment haray toujours kadi meɗen tori duwa kadi yo Allah ɓeydu ɓurini okkora men victoire on hande men progresse ha men hendo yo coupe du monde on fier au sénégalais aray ko ɗum ɗon ok hari ɗen ka programme allo ɓe copi programme on ɓen ɗon yeehi joni ko programme ma on wonno ɗen e mon quoi voilà ok gila ɗum ɗon noon hari a waɗi combien de c'est à dire 140 film ɗin ɗon a waɗi ɗi ok a dictiɗo seeɗaji hari ɗen ka programme CDS film mo majjuno ɗon on Mody Haruna hari no joué makko ka Mody Haruna ɓe jouno par ce que ko kamɓe wonno baabe ŋan ka film e on film ok ko kamɓe wonno baabe ŋan donc kadi bappa an Mody Oumar wonno bappa ko kamɓe wallino min piiji ɗin fof par ce que min gandano warrete on tuma on hari ko caméra cassette d'accord ok probléme waɗali haray Allah inno ɓe yafoda ɓe yafaɓe yaafo en si ƴettita en ɓay hunde nden fof ko noon ko yami ɗo yahade haray Mody Haruna miɗo weltani kadi e tanti rugi ɓeygu maɓɓe e Husay kadi ɗum ɗon ko jiwo maɓɓe kon ok voilà tanti rugi en fof ɗum ɗon ɓe ɗon alhamdoulillahi rabbil alamin e Allah ɓeydu duuɓe e cellal e ɗum anno ɓurini ok joni noon ɗin on film ɓay o majji o wawnamo fuɗɗitade ka nandi ɓay ko maître amen inni yo min fuɗɗito mi wawata ɓawo maître amen o ko ɓe indi wo ko ɗum ɗo mi watta ɓay ɓe piiji ɗin fof koye maɓɓe min wonta ɓawo maɓɓe min wonta d'accord après min fuɗɗiti ɓe walli men ka financement min haalani ɓe programme ko waddi men menen ɓe to ɓe ɗumannimi ɓe walliti men moƴƴa ɓe ka côté financement mais ni joni ɓay Allah waɗi ɗum ɗo woniri ɗo ni mi yeeyi film o kamɓe hoore maɓɓe ƴettimo ɓe ɗaɓi ɓe walli men ɓe isede film o yeeya mais ni joni ɓe ƴetti koɓe simi faami à l'époque on yeeya eno film ji ɗin CDS hari ko yon yeeyu film ji ɗin CDS no hari ko men jonnuɓe ɓe ɗumanno ɓe déplica ɓe ɗumanno si ɓe gayni après ɓe jonna men mbuɗɗi no ko ɗum woni ko vente quoi hari ko yon yeeyu so jonni ɓe yewton prix so on gayni min gayni ko menen fayda production o fof ko menen ko kamɓe ko déplique ugol tun waɗa ɗuma ko heddi kon fayda ko menen kadi wonta ka terrain ɗumanno waɗa piiji ɗin ok donc à l'époque ari ko yon yeeyu film ji ɗin après ɓe jonna o mbuɗɗin kamɓe ɓe heddora master wangal ok donc ɗon comment dirais-je film ji ɗin onon hari na contrat watton ono e maɓɓe contrat juste mo en nan hara ko droit d'auteur ji mon ɗin hettoton non on tuma har droit d'auteur ala
on tuma har droit d'auteur ala droit d'auteur ko fuɗɗi ko tout dernier man ɗo ko wano ini praga fuɗɗi ɓe CDC e ɗum ɗo onno e Macky Sall e sifaɗin piiji ko on tuma ɗuma o fuɗɗi ɓe haal don ha paron ɗumanno ɗon après ɓe onno yewton ha moƴƴa si ɓe ɓeyna joni addu oɗo film ɓe ɗum ɗo onno sa ɗumannike oɗo film si a addi site makko ɓe yoɓama ko noon tout dernier man ɗo kono ɗum ɗa ara ko an yaltanta hoorema waɗnama programme ji ɗin hoorema fayda ko ɗum noon ko kamɓe koɓe wawanma tun ko jaɓalngol ma CD o déplica ok joni noon on à l'époque Mody Haruna en ko noon kamɓe kadi ari ko on fiɗon ɓe wonno vivude on soñdia ɗon fe Mody Haruna j'espère quand même on côté vie maɓɓe ɗon hari min mi darayno film ji maɓɓe ɗin ka télé RTG chaque fois chaque lundi hari mi sivayno lewru jeere ka télé Benso Chodia oya Kende ka en ka télé min ko ɗon mi daraynoɓe quoi parce que à l'époque hari ko on tan ko télé on ko noir blanc andi ko honno ɗumani ɗum par ce que yehino ha kamɓe men joni ɓe heeɓi paykoy ɓe wawata wonde ka yaasi e seeɗa famude joni ko honno ɓe wawi wadde ko yidugol e ɗum onno e télé o o faami ɓe noddiɓe ɓeni joni yewten ɓe joni ɓe yewti ɓeni joni à chaque fois si ɓe addi master wal maɓɓe ngal ɓe ɗuma ɓe dépliqué tum ɓe naada to ɓe heeɓa pourcentage maɓɓe on ɓeɗa kadi heeɓa pourcentage mum o ari ko noon kono menen pay koy won koye ɓaawo koy ari ko noon tum menen mi wawno waɗirde ko ɗum noon tum wonno lawol amen ko on accès ɗon menen min marno andi hunde be kaka fewdiɗa ɗo ok par ce que min ko on tan ɗo mi darayno lewru jeere Benso Chodia kañum e Kende ka en a faami min on tan ɗon ari mi anda ko ɗon e cinéma menen ko darugol ka télé noir blanc ari télé fayda quartier be ko goto yiyata télé quartier be yaɗo fof no doga gira yara ka ade goto fi darugol télé voilà ok joni noon a gila ɗum ɗon an a heeɓi honɗum e nder on cinéma way miɗo wawi yettude Allah min mi heeɓi boy par ce que mi heeɓi jama o en fait komi natiri cinéma e na mbuɗi na adilan cinéma komi natiri cinéma komi guinéejo komi pullo fota miɗo yiiɗi kiltirango yara yeeso ko ɗum naadilan cinéma wona succès wona mbuuɗi wona yiwgo rewɓe labaɓe d'autres choses non min ko naadunolan ko ɓay mi yii hin e haala an kan miɗo faalaka combat tande ɓe inna dey awa dey dalen puusi kunɗo kadi ka côté langa makko min ko ɗum ɗon mi naatiri cinéma ha jusqu'à présent kadi mi visionna mbuuɗi e cinéma cinéma komi jokki kon fof no wawi accitade mi jokka cinéma on kono cinéma on wawata hunde komi jokki kon wawata accindinde lan cinéma par ce que kala komi gollata ko cinéma on taw mi daara taw employade tan est ce que si mi waɗi nde ngal gollal o ɗum ɗo wawanay lan dey heɓande tan cinéma on mi jokkane si taw woni wawata mi accitay ko noon mi wuri jusqu'à présent d'accord ok tourné ji wano jelu waɗɗa e fe o cinéma an e homɓe wadde ɗin tourné ji ok mi waɗi tourné mi wawatama wolande ko honto e honto mi yeehi parce que comme disons wonay manti quoi en fait non abord mi falaka attends moi fini ko détail kaka plateau wonɗa nami wonɗa yewtude ko wonɓe ma darde ɓen wonɗa yewtude o côté plateau min ɗo kala ko yewtuɗami a yewtay woni jama on no suivre ma ko ɓen ɗon mari ko juge parce que ɓe mari 5 à 2 minutes appel est-ce que famude si ɓe waɗi joni appel on à travers appel ji maɓɓe ɗin ɓe wawa jujude travers yewtereji ɗin a faami min ɗo fus nami wonɗa min mi landotoma woni ko feƴƴinɗa kon ko honno kadi wonirɗa ko honɗum wonɗa feƴƴinde e programme cinéma ko honno wonɗa développirde culture haali pular e ko honno jogorɗa ha fewdo ɗo de 95 96 ha 2022
no wonɗa avancirde noon ko jama on wonɗa sifanade janggo ɓe wawi ɓe wowloya to men kaarijo haari jakka o feƴƴini ɗum ɗo o feƴƴini ɗum ɗo kamɓe ɓe anda a faami no woniɗa noon wono haari goɗɗo anda inde ma ko Mamadou Saydou wiyeteɗa est ce que ɗa famude ko dale jama on andi fi hon ɗum woɓɓe no andi ko Sammawo andi ɗin ɗon fof ko diɓeran a famude ko ɗum nami wonɗa yewde ko mi landima on e nder on cinéma affronti combien de concert plan national plan international ɓurɗi jinduɗa ɗin quoi an e homɓe on programme ɗon mi yeehi tourné ji boy on faami donc mi yeehi Afrique ɗo mi yeehi ley ton essaye famude non Afrique ko honto feƴƴuɗa voilà. Mi waɗi festival ji boy festival ɗum ɗo ono pan afrique mi waɗi donc onno mi yeehi ɗo onno ko cinéma on Nabilan ɗo Allemagne ka wiyete Hambourg donc ko cinéma on Nabilan kadi onno Belgique Bruxelles ɗum ɗo onno Anvers Liège ɗum ɗo fof ko cinéma o mais ga Afrique ga mi yehi wano Côte d'Ivoire mi yehi Sierra Leone mi yehi Bissau mi yehi ɗo onno Liberia faami mi yehi ɗo onno Angola kadi mais ɗum ɗon ko onno ko jougol ngol wano Angola en ko jougol ngol Nabila o faami ko ɗum ɗo onno ko woɓɓe go fulɓe Éthiopie ni ko ɓen ɗon Nabilan Angola sabu tourné maɓɓe film mo ɓe wonno gollude donc wano Sierra Leone kadi on film ko honno wiyete on film no ko langue maɓɓe ko contrat maɓɓe kamɓe jeyno faami donc sifa wano noon quoi en fait kadi Sénégal ɗo kadi mi ari ɗo mi jooɗi ɗo tawi programme jiɗi no wonanilan a retard giɗo jama yeddatalan fende mi woni Rebos ɗo kanko ɓuri lan attirude yomi ɓurtu puusude cinéma o kanko ɓuri lan ɗumannade on tuman hari mo Rebos har miɗo ari ton to no Allah marton boutique donc warayno souvent wayno dalen donc wakkilo pousa programme on tout ça la weltanimo moƴƴa noon ha joni jusqu'à après kala kami wawi wonde mi weltantomo kadi aussi d'accord ok si mi faami e nder côté cinéma on a traversi c'est-à-dire national international parce que a waɗi festival panafricain on a traversi Europe rending a arti Afrique on a jindi côté ji boy à travers cinéma ok e nder ɗum ɗon fo e nder on côté cinéma ɗon fo an personne ko honno wa'unoɗa e nder côté cinéma on ça veut dire c'est-à-dire ko honno wonirnoɗa e cinéma on par ce que andi goɗɗo min ƴetta exemple on hoore an fiya waw famude andi ɓeni peeji ɗiɗi no toon a wawayɗi wadde ya l'avenir ya souvenir ɓenama ɗum ɗo ko souvenir ɗum ɗo ko avenir ɗa jokka hunde fi souvenir tum woni waɗugol souvenir jokka hunde fi avenir min cinéma on komi jokkiri ko souvenir no avenir faami avenir mi waɗino souvenir déjà ɗum ɗon la andi ɗum ɗon chaque nde mi jooɗi way je suis fier mi miijitoto ɗum ɗon mi andita ɗum ɗon mi anda way ɗum ɗo rewi hoore hay koko satti est ce que ɗo famude donc avenir on miɗo andi janggo tôt ou tard par ce que yerɗi mi waɗi ɗi mi waɗali boyi mi anda ɓuuri fo mi jangga ɓuuri fo est ce que ɗo famude kono yer komi waɗi kon miɗo andi janggo goɗɗo yiyata dey ndaruɗo ko baabe ma waɗi d'accord faami ma ɗum daari comportement mo baabe ma jogui d'accord par ce que hunde wotere no woodi ko wonigol star jo hono wonigol star jo wona nantugol inde woni star jo ko suɓugol ko yaha suɓa ko jooɗoɗa suɓa mo yewtida suɓa ɓe haalda suɓa ɓe yaada o faami suɓa ɓe jonta numéro téléphone ma ko ɗum ɗo woni star jo anda hoore ma d'accord ok problème ala donc c'est-à-dire mi faami seeɗaji quoi joni ɗo si est possible ka wonɗa ɗo ni ko ɗin tourné ji mon ko antum wonno yawde ka ko an e fe Mody Harouna en e Mody Ammar en ok on côté ɗon
ɓay ko tout dernier man ɗo mi waɗi ɗum no par ce que ari Mody Haruna en ɓe feƴƴinino donc ko min ama connaissance faami ɓe mi wawata prononceude ɗo mi commentata goto e ɗum ɗo on e affaire média quoi faami donc yerɓe mi yaadi ɓen mi yaadi e maɓɓe est ce que ɗo famude donc mi waddi ko mi waddi kon mimmi ke mi arti voilà je suis là d'accord ok ɗum ɗon ko waɗi c'est à l'absence de Mody Haruna jusqu'à présent ko base maɓɓe o woni ɗo éducation maɓɓe o woni ɗo d'accord ɗum ɗon ko waɗi ko absence tawi ɓe feƴƴini alhamdulillah rabbil alamin yallajo hokkuɓe aljan firdaus d'accord ka wonɗa ɗon en même temps e nder Sénégal ɗo côté cinéma on ko an e homɓe woni golludude ko homɓe marɗa ɗo ɓe waɗanɗa réalisation ko homɓe wonduɗa e mum ɗo ɓe formuɗa ko homɓe wano groupe ji honɗi wano Sénégal ɗo c'est pas facile à dire min mi falatake waɗande goɗɗo mi wola mi acce kanko o wola est-ce que attends non Apolan laisse-moi finir ok ɗon mi wawata laisse-moi finir voilà si à la réponse a wata ende a commandata goɗɗo moi min exemple mi wolnima jannuɗo lango hande kala ko mi heɓi ko Allah waɗi sabu on e on ɗon e côté cinéma darnoɗo lam plein formation e côté théâtre ɗum ko Aboubacar Ba mais inni mo Jackie min fof comédien jo Conakry ma comédien jo Guinée mo wi'atamo koto ala par ce que o nawyi e mum est ce que da famude ko Beaux-Arts o jangi il est diplômé encore on ɗon waɗani men mise en scène théâtre sur scène o holli men direction théâtrale kanko janni men ɗum ɗon andi je suis fier de l'avouer yeso wonɗo wo min mi ɗum ɗon miɗo weltori mi wowla andi ko waɗi si miɗo wowla joni miɗo wawma jaɓande miɗo wawma jaɓande abo tun seeɗa abolam mi wolama no ko min jentotoɗa na min jentotoma non abo tun non ko min jentotoɗa ok ko min posama question a jaɓalla répondude a wi a wawata tout c'est abola laisse abodan na yakkupa me gaynali laisse-moi finir après a jaboto ti ɗamari tan on fo jabagol est ce que da famude a atike a wi giɗo jama ta poussé beaucoup de choses a prononcer inde makko nden passé abolan non eɗo lang ko fi hon ɗum passé o waɗanima pionre a faami a wi'i a wawata dénoncude ɓe wadduɗa tournée africaine européenne fi hon ɗum par ce que a wawata wolde nde maɓɓe et pourtant nanon si goɗɗo a waddi goɗɗo ɗum ɗo golle ma ɗen il faut dénoncer ça c'est abolan ça c'est notre aspect fiya faamu golle ma ɗen hande si goɗɗo jannima ko foti e fanɗude reconnaisse o jannima si goɗɗo duñima ko foti e fanɗude reconnaisse o duñima au côté cinéma au côté théâtre ka wonɗa ɗo mouvement cinéma on si tawiɗa waɗude si tawiɗa wonde e yimɓe e côté cinéma on ɓe golliduɗa e mum ɓen ko wonɗa waɗude kon tu es avec eux a faami a famude na innugol ɓe waɗanima moƴƴere mais côté gollidaɓe hande min mi ƴetta exemple e hooran ko non fof waɗa wasimi ɗo jusque wano ɗo ni moi j'ai vécu beaucoup de choses mi waɗi film Djibril a faami mi feƴƴi e traverse Djibril sattuɗi mais waɗan ɓelam ɓen fo e waɗuɓelam ɓen fo ça ne veut pas dire que na e mi wowlu est ce que ɗa famude komi wonɗo ni mi wondi e ɗuɗuɓe mi gollidi e ɗuɗuɓe je prends l'exemple équipe momi gollidi on e nder structure Jo Oumou Record on a faami wano Alpha Omar DT Andaji a faami onno ɗon wano Fatmata Binta Bari Binta Contra onno ɗon wano ma Binti Ba Mimi onno ɗon wano Meliba Safiatou onno ɗon wano Alpha Omar Diallo Petit Bari onno ɗon est ce que ɗa famude waɗo Ablay Abolan wano Ablay Diallo Fiston onno ɗon et puis hara na ɓen ɗon tun
Hajiratu on no don Naomi on no don est-ce que da famude ben non fop me waddi tang me wadi équipe on structure me wi mo jo umu record ha fewndo do on structure mi ala Conakry mais structure no fonctionne ko honɗum wadi dum don parce que ko cadrage abo ko cadrage a wawata wi ude an a wawata saydi sa gollidi e goddo tu ne peux pas dire son nom no don mi jabali si tawi wonɓe ma darde ɓen jaɓi min on mi jaɓali aw joni la wawma jaɓande andi giɗo jama on ɗon ko walluɗo lan conseil lan waɗi piiji ɗin fof on ɗon mi denon simo déjà komi innuma min mi wowlay walluɓe lan ɓen eɓe mi golli fuɗɗodi ɓen est ce que la femme kono mi wawatama wolande ko on ɗon o mu waɗa on no waɗanɗo lan on no momi waɗani on ko on ɗon arta inna a kaarijo de waɗani non au cinéma y a pas ça non attends tun abbo ka cinéma attends abbo lan laisse-moi finir non cinéma on jentode ko ka cinéma wonɗen yewtude na wigo la ƴetti 1000 francs a hokki goɗɗo est ce que da famude na ƴetti 10 000 a hokki goɗɗo fiya faamu moƴƴa na ƴettugol goɗɗo naɓa mo golle yo gollu a famude ko cinéma si a janni goɗɗo ka plateau joɗɗa a wawata wiide mo jannuɗa on a wowlata inde makko déjà a wowli jannuɓe ma ɓen est ce que da famude ko jannuɓe ma ɓen a wowli mo jannuɗa no jannuɓe maɓen a wowli walluɓe maɓen ɗo fof ko goto dénonce-ɗa ɗum ko giɗo jama ça c'est un les restes des autres wanoɓe puusiduɗa yawgol participa panafricain on wanoɓe puusiduɗa participugol continent africain est ce que da famude wanoɓe puusiduɗa participugol côté Europe on ɓen ɗon fof a wowlali et pourtant a jannaɓe no gasa haray ko programme waddu ɗon e golle maɗen fiya yaw waɗa ko ɓe landima kon arta ça c'est un deuxième des choses ka wonɗa ɗo ni siɗa janni goɗɗo c'est pas exclu ya wowlu a faami koye plateau wonɗa ɗo kala suivre woma e kala wonɗo ma jentade o anda réellement ko hombo woni dalen koye piyon hombo dalen tippi koye piyon hombo dalen woni dogude ko hombo e hombo dalen dogidi e mum mais sa wila nga wata wiide oɗo a jannimo lawama en nde c'est archi faux lawama jaɓande la jentima programme o yer andi wona ya puusan non moi je t'ai pas poussé non attends je t'ai pas poussé non côté préabolant andi ɗo côté média non tu me laisses finir non na côté puusugol ma ko côté média wonɗen est ce que da famude média saydi kaka plateau ni a faami ko woni a wolata ɗo goɗɗo fiya faamu koko boni joni ko ɗum no mais golle ma ɗen min hande min c'est ko min joɗino place ma hara ko a woni présente de o émission ɗo somi joɗike ɗon kala ko landiɗa lan e côté golle komi jokki kon e côté komi woni wadde kon est ce que da famude je vais te répondre directement fi on ɗum par ce que na ko boni mi jangi na ko boni mi janni goɗɗo andi ko an mijori o non ko an mijori o ko an ƴetti saltini hunde nde satta ko hombo jannuɗa mi janni o troupe ɗo en ko hombo ekkituɗa mi ekkiti kaarijo ça c'est do a faami ko an hombo traverse o difficulté ma min e oɗo est ce que da famude ɗum ɗon c'est pas exclu na ko boni wowluɗa joni accula par ce que ko boni wowluɗa mi famiri noon fayida komi falaka wolde kon ko ma bustanalam mi wola non c'est pas grave non je t'ai pas dit ça abotum joni à travers on programme ko wolɗa ɗon mi janni buy a famude wona troupe hombo e hombo e nder Dakar ma nder Conakry mi janni troupe ɗum ɗo onno e iwde onno ɓeɗo Dole Jama ok Dole Jama la ko
ko almami Brahma Ismatu non mi andi ɓe wonɗa wiide ɓen dole jama ɓen ɗo miɗo andi ɓe a Conakry voilà a janni équipe maɓɓe on théâtre cinéma on a janni ɓe d'accord donc ɗon armi woni miɗo andi armi président maɓɓe on sase en miɗo andi alimu añata bere akkeɗo e maɓɓe on miɗo andi Ismatu jiwo maɓɓe on miɗo andi jiwo maɓɓe daɓɓum kun kadi woni kun kosa kun mi wolta e nde makko nden kono ko ɗon mi natamo ko jiwu daɓɓum kun voilà est ce que ɗa famude ɓen ɗo miɗo andi équipe maɓɓe on a janni ɓen ɗon je n'en disconviens pas hombo kadi jannuɗa wonuɓe e nder Dakar ma e nder Conakry e nder Dakar ɗo mi janni woɓɓe gono ɗo ɓe inne jikke bonnatake ɓen ɗo mi andaɓe woɓɓe gono ɗo kadi mi janni ɓe wiye honno ɓe innete no ka plateau goɗɗo ugginotako par ce que ko écran mo fewta mais on dit ma mijitode mijitagolngol tu fais face non mijitagol tu fais face sa ugginike ara ala goɗɗo sutakima voilà joni mi janni nouvelle vision ɓenno kadi ko on to ɓe jooɗi ɓenno kadi ko Sénégal ɗo jooɗi nouvelle vision 224 par ce que basan o fof depuis mi wi Guinée fayda ko Sénégal ɗo nouvelle vision e jikke bonnetake e sifa wano ɓen quoi en fait d'accord ɓen ɗon ni ɓe existe ka ɓe existe troupe on no gollude pour troupe on no woni gollirde e dole jamanu woni gollirde lagine no ko non ɓe woni gollirde ga d'accord ɓen ɗon no woni gollirde noon ga ha joni ɗa jogitiɓe ɗa gériɓe a manière cinéma ka ɓay woni a ekkitiɓe ɓe andi goɗɗum a libériɓe ɓen ɗon wano on seuse wano jikke bonnatake en ko nouvelle vision o mi jogiti jikke bonnatake miɗo andi kala ka ɓe nodda way ɓe apportay d'accord ɓen ɗon par ce que mi jannata goɗɗo fi yo wonu tun kaari ko kaari jannilan ko mi jannete mi ƴettama mi waɗa wa hoore am mi a faami mi jannete mi ƴettama mi waɗama nene goto an mi hollama murandu no yarta noon essaye de famude mi répétinama e côté ji ɗin fo mi yewtama e côté ji ɗin fo mi hollama no yeri komi andi ko e côté ji komi wawi ko fo voilà d'accord nouvelle génération 224 ɓen ɗon ɗa géri ɓe gollude nouvelle vision 224 ɗon golludude ha joni a janniɓe hiɗa jogiiɓe kadi ɗon golludude côté cinéma on d'accord en même temps ɓen ɗon ni wa saydi ko jannuɗaɓe kon wona ɓe ɓen ɗa wawi ka plate ɓen ɗon déjà ɓe takkoma ɓe ala takkoma ɓe waway apportude ɓe wawi golle maɓɓe ɗen simi faami ɓen ɗon ni direction cinéma on direction théâtre on hiɓe andi moƴƴa ka ɓe anda e côté muɗum andi goɗɗo ko wawɗa jangude ko ha ka wawɗa ɗon essaye de famude a wawata jannude goɗɗo tondi gandal ma ngal a faami yer komi wawi kon e yer komi yii kon mi andi kon ko ɗum ɗon mi wawma jannude essaye de famude d'accord voilà kadi mi jannata goɗɗo tun e min na way a wawi an on ɗo on moƴƴiri ni non si mi jannay goɗɗo mi jannay min gollida kadi min juyda mi anda état esprit makko on mi anda ko honno si tawi woni caméra wiyama action ko minute jelu on ko seconde jelu watta o naata ka nder scène ɗum ɗo fof mi explique na moom mi anda ko honno wawi comportorade hakkunde yimɓe ɓen fof tout ça là c'est des éducation non ok ɗum ɗon fof mi andina e on tigui malgré que woɓɓe ɓen ɓe ala ɗo woɓɓe ɓen no leyɗe porte woɓɓe ɓen jombama woɓɓe ɓen non ɗo d'accord ok ɓen ɗon fof direction théâtre on hiɓe andi wano exemple par ce que ɓe ala ɗo en yewtay woni ko jannuɗaɓe wonɗen yewtude wano direction théâtre on la culture guinéen et à l'honneur ɓen kadi mi janniɓe d'accord joni côté direction théâtre on en ara yewten seeɗa fi ɗum ɗon ara téléspectateur ɓen kadi heɓa minute ɓe wawa yewtude fi o programme cinéma men ɗo fi honno ngal ɗengal men heɓirta doole e côté cinéma lagine on annen mo aray région no wawi men addande Sista Binet mi yiɗa ko boni heɓa yiɗam ɓelam ɓen
a faami ça c'est Sista Binet himo Dakar ɗo no gasa si na e nder boyɗe Allah ɗen hara alhamdulillah rabbil alamin si min tintidali plateau dimanche arowo min tintiday plateau dimanche hikkoytoɗo ɗon inchallah e dow bawɓe Allah ɗen hara e région no wawi men addande Sista Bines jama on wawa sufulde seeɗa mo be heɓa ko wawa jabade men ka appel ji. Me. On nani Sista Binet wala o yiɗa ko metti heɓa yiɗamɓe mo ɓen ko gongale mo yiɗuɗa o gayiɗa hunde heɓa mo mo considérɗa o gayiɗa hunde heɓa mo e haray toujours en continue e plateau 78 116 82 38 numéro no affiché ka écran ɗon kala falaɗo noddude waɗa intervention côté cinéma on e côté programme ji ɗi dalen jogiɗin ɗo ka côté cinéma haray numéro woni vers 78 116 82 38 kala wonɗo disponible ara ne wawi noddude lando ko faala humpitagol kon ka côté cinéma. Ok, mi yiɗa ko boni heɓa yiɗamɓe lamɓe c'est important, mais hande ko men faala ko weltagol welto e nder Sénégal, victoire sénégalais ɗum ɗo men faala hande men piya Angleterre dormu dan Benabi
Pennabi 1B simple bi goto pet ara men qualifie quart de finale no Argentine qualifie non d'accord dalen harden programme ka be jannoda ɓem ka direction cinéma wano mise en scène ka côté mise en scène kono ɗum ɗon woniri waɗugol mise en scène par ce que d'accord voilà goɗɗo ari ka ɓoggol allo allo oui waaw salamu aleykum ala toon alhamdulillah na allo waaw ça va ça va très bien waaw d'accord là où je suis le supporter numéro 1 waaw voilà numéro 1 Sénégal waaw voilà là wàcce bu bees la benn bi man wàcce bu bees la de voilà supporter numéro 1 sénégalais supporter numéro 1 sénégalais waaw kontaan nañ ci yow voilà wàcce bu bees la man maintenant on est là pour le culture et en même temps on discute avec un de nos frères qui est là et puis on veut encore dóor mu daan c'est bien ñun tam kontaan nañ ci yow bu baax machallah là c'est simple dóor mu daan un but à la dernière minute le numéro 9 Dia qui va le marquer et c'est terminé jëf waay kontaan nañ ci yow bu baax jërëjëf waay ñu tam kontaan nañ ci yow télé bi moom machallah merci télé bi moom machallah ci kanam rek voilà merci ziar naa la bu baax bien inchallah match bu jeexee tam dinañ la woo dégg nga d'accord supporter numéro 1 bi match bu jeexee dinañ la woowaat d'accord y a pas de problème waaw non kontaan nañ ci yow trop merci beaucoup yàlla na bal yàlla merci beaucoup ok awa yiɗo mais ko terre à terre d'accord fof nodday wawi wolude olof mi wawata mi famodira e maɓɓe parce que le numéro 1 sénégalais c'est moi Bennabi dóor mu daan et c'est terminé waaw ça y a pas à discuter voilà ça c'est Mam Gor a déjà dit ça ok goɗɗo ari ka ɓoggol 78 116 82 38 allo oui grand ya ça va bien voilà nakamu nice lépp jam voilà yaa ngi nos waaw non d'accord voilà supporter numéro 1 dóor mu daan allo waaw voilà dégg nga waaw maa la dégg voilà man wàcce bu bees la wàcc bu bees la waaw non gis naa loolu laa gis man wàcce bu bees la supporter sénégalais numéro 1 Bennabi dóor mu daan Angleterre voilà on est là juste pour parler au cinéma et puis voilà merci beaucoup kontaan naa la bu baax d'accord merci mon frère merci voilà c'est l'union qui fait la force une peuple et une foi merci beaucoup voilà Aïdo c'est ma famille sénégalaise qui appelle pour qu'on puisse discuter et puis fierté aux Sénégalais on est victorieux de 20h à 21h ça trouvera que c'est fini Sénégal Mbirek dóor mu daan terre à terre il y a pas à discuter on va battre les Angleterres ça c'est clair et net ça moi je le dis et je le réitère encore je le répète encore le supporter numéro 1 du Sénégal dóor mu daan wàcce bu bees la waaw allo salaamaaleykum voilà wàññi télé bi dem na ok darling voilà côté cinéma on mise en scène on en un mot mise en scène on c'était sur quoi
ko woni mise en scène réellement parce que a janniɗo ɗuɗuɓe ɓaray no gasa ɗin ɗon point ji faible ji fo ɓe andi mise en scène au cinéma ko ɗum fondi ko inna ko mise en scène sur le terrain. Mise en parce scène que ɓuri ay komi metteur en scène mais min mi anda miɗo faala andude e dow maître ɓe ɓen ok 78 ɓeɗo faala ka yewten taw ɗon 78 116 82 38 salamu aleykum dia hande ko mais sénégal en ɓengoyi terre à terre ok buyno ɗo min mi anda mise en scène kami woni ɗo waaw e warti kadi 78 116 82 38 allo ah bon ok il y a pas de problème quiconque veut appeler on a le allo oui salam alaikum allo oui. voilà wàññi ko télé bi oya ɗuy télé on seeɗa allo ok voilà si vous voulez nous appeler il faut réellement diminuer le volume de votre poste téléviseur pour qu'on puisse discuter très bien. On est là en tant que supporter sénégalais. On discute aussi en matière football parce que tout ça là, ça fait partie de l'art. À 78 116 82 38, allô? Demna. Voilà, c'est ça. Ok, c'est ça je vous dis. Fala de menno de ça note aduita télévision. En même temps, wawa yewtude yewta ko fala da kon. Si ko côté support gongol. Allô 78 116 82 38. Allô? Allô, oui. Salam alaikum. Aleykum salam. Voilà. Ko fan lay wote? Allô? ko on to wonɗa noddude eɗa ka on to wonɗa aɗa yitta e volume télé o wañi télé bi tiens ok il faut diminuer les postes téléviseurs sinon on ne va pas vous comprendre parce qu'on va beau parler on vous reçoit mal quoi ça dit ça va jouer sur notre con, ça va très bien nous fatiguer aussi. Il faut diminuer les postes téléviseurs pour qu'on puisse discuter si c'est en matière du football sénégalais aujourd'hui. Le supporter numéro 1, Wathie Boubès, Dormoudan, Angleterre, Wanbi, Benabirek. Voilà, mise en scène, non? Kono Woniri. Yeah. À 78 116 82 38. Allô? Allô, grand. Wa, salam alaikum. Walaikum salam. Martin Kadi. Ala ok ko on to wonɗo men noddude ɗo make honno waaw am woti no almadi inde nden ko honno inde nden ko alfomar ko ɗo dami famde alfomar Diallo merci beaucoup yette Diallo way Diallo wa weltanama no yi nayi nam sinon ɗum fewndi alhamdulillah nani yettude Allah meɗen e jaam voilà affaire o dormu daan ren moo fi nekk na ka moom kay ko Wathie Boubès de woli min komi Wathie Boubès mi anda noon lake dormu daan voilà dégg na wolof waaw Wathie Boubès dégg na wolof d'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ok, Alfouman, merci beaucoup. Voilà, le supporter numéro 1, Wathie Boubès, Dormoudan. Maynaso, dégg na wolof de. Voilà, Mam Ngoor, dégg na wolof. Voilà. Aha, olof lay laajte. Voilà, si plateau bi olof lay laaj. Olof lay lak si plateau bi. Voilà. Ok, ara ko ron côté do wonde. Ok, côté mise en scène o ko ordonugol programme ji ɗin inna oɗo tableau si feƴƴi ko oɗo tableau hikkoto oɗo tableau si feƴƴi ko oɗo hikkoto fami ko oɗo doit joude ɗum noon ko côté réalisation o faami ko ni film on doit yarde ɗum noon ko onno ko réalisation ɗumanoto kono côté mise en scène o ko tableau si feƴƴi tableau hikkitiɗo ɗon o ko ɗum ɗo woni mise en scène nder ko mi andi ko ara ko direction cinéma on noon parce que ɗon mais min mi anda mi wawata sifade
ok 78 116 82 38 salam alaikum allo oui salam alaikum alaikum salam nala ton jantu awa ko honno inde nden hiɗo nodda on to mbeɗe nodda telimile on to telimile wow telimile goto gaynayi ɗum ɗo miɗo holori on ay ken na sagata ɓen na rewɓen na mawɗo na paykum ko gonga telimile goto gaynayi voilà aray kon ɗo wi ɗon e koko wona yewtede ɗo côté supportugol pays afrique men on ɓayi ɗo gandi pays afrique mondial on ko ɗiɗo yeehi gon sengo ɗon ko sénégal maroc deuxiéme des choses meɗe yewtude fi culture men on ko avancé honno woni avancirde ko honno jogora ko honno woni yarde ko honno wiɗon e ɗum ɗon onon kadi menen kam en tori ko ala sénégal gagne victoire au sénégalais voilà Dormoudan y a pas à discuter Bennabi terminé voilà Bennabi et c'est fini Koulibaly est derrière quiconque vient dangay dóor léegi waaw voilà okay, merci beaucoup merci mi yewriki araɓe telimile ɓen fof kono noon piw gotunoma pinemide mbiyete mbuma yo accu probléme ji ɗin fi hon ɗum yo yimata ɗin no wonde probléme de wigol ɓengu goɗɗo yo si waynaki yo yaltu gorko on kañum kadi yo yaltu ɗon dey haray siɓe fottoyi toon la vie continue de yetemo ɗin waɗetake o wigol amateur o fi yo ayɓe muno ɗum ko probléme eyo waajemo ɗum ɗon miɗo faala yo wajanolamo ɗum moƴƴa wigol men ɗo si ɗon addori mayoji go men sekayɗi ɗon dey aray ɗon no yurmi hande hikka noon e 20h ɗo hande no feƴƴa ɗo min sekayɗi Angleterre ɗin ɗum naasi wa min sekay si ɓe addori supporter ara wona ɓen ɗon ɓay men wokayɓe wo lala telimile goto gaynayi konno inde min ko Amadou Sadio woɓɓe nalan jo ok merci beaucoup mi weltanike ma moƴƴa noon gila ɗo ha kona lagine andi télévision on no dogude ɗo Dakar ɗo dans tous les pays voilà ça c'est en Guinée direct appel direct c'est une fierté il faut soutenir c'est important hande ko mari ko mi yewta ɗo ɗin programme ji wano o télévision ɗo hande o jooɗike leydi Sénégal ko siɗɗo men musidɗo men immode jooɗode o darike o wakkilike o waɗi o daditike o darike ha o yoori ken o udditi télé fiyo ressortissant lagine on wawu andude hiñi développement on hina sengo woto développirta na wigol ko lagine tun développirta siɗa nokkugo kadi il faut avancer jonna doole hande ka wonden ɗo ko fof immo onon marɓe feere ɓen ɓe ala feere ɓen wonoɓe hakkunde ɓen mbarɓe situation ji ɗin ɓen saydi mo beno mari ko wallira Jama TV fiyo Jama TV heɓu doole e nder leydi Sénégal par ce que ko fi culture men on ko fi cosaan men on ko fi enen ressortissant lagine de ammara a jaworo iwi Europe Amérique Asie ko fop na ɗo ma ɗo est ce que ɗon famude hara meɗen tori marɓe feere ɓen wonuɓe ɗo ɓen haysi feere ala ɓayɗen andi télévision ko sport faalaɗo wadde sport o wala ɗuma waɗugol publicité piiji ɗi addi ɗin sponsor yo darano o télévision addanamo sponsor ji jonnamo doole awkata goɗɗo ko yonatamo seke ko fi on mi wolani ɗum ko enen wawata wallidirde voilà si tawi woni enen wawi e wallidiri ha gasi on tuma noon jannanɓe ɓen si ɓe yii ɗe wallidiri kamɓe kadi ɓe ara ɓe pusanayi kono si tawi woni jungo woto kellata si tawi woni enen e hoore meɗen en wawata wallidirde aɗa nafa ala ko goto wallata c'est simple min ko ndaare hakkunde maɓɓe do ɓe wallidira ko ɗum ɗo woni simple on ko ɗum waɗi onon wonɓe wadde makitiji Dakar ɗo e nder iwde ndin e nder Guinée en on woni Sénégal en woni Guinée en woni haali Pulaar wonuɓe ɗo ɓen wonuɓe dokkugo ɓen wonuɓe janɗinde ɓen 78 116 82 38 allo oui salamu aleykum aleykum salam na wala toon
Yonge janto. Alhamdulillah, American boy. Milando tako in demandem. Aja door mudan. Wow. Door mudan. Benabi. Wow, Benabi rek. Wow. Dundong. Jama TV yep, maa ngi leen di nuyu quoi, di leen bëggee quoi. Amen. Voilà, ziar naa bu baax. Kan football bi tey quoi, Jama TV tey xam naa moo koy wone. Ayka. Wow. American boy. Donc Jama TV do fendo mi do ngor ayka. La jodi do mi rabbi no balorne. Y a pas de problème. Ya inshallah. Door mu daan Benabi rek. Benabi kese. Voilà, Benabi kese Benabi. Voilà. Loolu kese la ñu soxla quoi. Amul benn problème. Voilà, fendo ono jommoto jini fo fendo ko dum do ngabdi fendo me rangi ngor ayka. Voilà. Kitu ngaray ko dum wonto. Voilà, min non ko Keur Massar mi hodi dey bay mi hotay. Awande men don tay bay lawol. Non, mi hewto way ballon on joue 20h hara mi do darde ballon on ka dambugalam. Allah jabi. Ane. Wow. Mi gayna kadi victoire yalta me kami hebata motor woma auto ngadday ko lanka sare ga men jinda. Awe famal dum parce que min vendo ni vendo ko ballon de ngabbi to ayka. No, lero yonali. Wone do no nga ballon on lanna. No ko 20h mi ala mi wata jodade do parce ala confiance. Mi wowlay woɗɗo si woni haala firta ɗum kogngol mata holor ɓiɗɗo gorko fof ko non ɓiɗɗo gorko si wi'ima ngiri a yiw ciifol ngol voilà no mi wowlane tun andi min ka waɗɗa wo ko ɗo wonde ñawdude voilà bonata si gaji kala marama kado ko mi kado hon ɗum harana banana do e pom na banana ko gato minel do mi faala kadu nami bobo yala da ɗum ko DG neldata ɗum DG neldata gato layiro mo ɗon o nani layiro kadi dalen ɗon kadi o nani merci ayka mo weltana mawɗo ko lanni donc gotum combaten kadi fi culture men on merci mon frère ok mawɗo voilà big up à toi merci beaucoup walla ok merci voilà ok voilà haray ka côté mise en scène donc no waɗani mi jefe parce que min mi anda daroɓen no gasa woɓɓe no ton hara ɓe andi mais min ko wonani mi ɗo kala ko wolɗa je prends en tête e mi waɗay tun garde secret no gasa ñande goo en arta kadi ka plateau fuɗɗitoɗen hara mi yehi mi tefoyi mi tefa ko honɗum woni mise en scène mi tefa ha mi anda ko honɗum woni mise en scène mi innama dalen jalande kaari miɗo falama ka plateau yewten fi on moment mise en scène par ce que a wi ilam mise en scène on ko no ɗi yarata noon classement o non si oɗo lanni si ɓeɗo gani juude ko ɓeɗo doit jouer classement o ala 78 116 82 38 allo salamu aleykum allo oui anani wolde allo salamu aleykum aleykum salam na wala toon jandu voilà supporter numéro 1 Sénégal Door mu daan Benabi kese laa bëgg allo voilà wàcce bu bees la de ko no wiwɗa e culture o aɗa wiyta e télé on sen yewta aɗa wiyta e télé on fiya jento men ɗon a nana e men ko laaɓi poy minen kadi men nanete ko laaɓi poy ok ala voilà ida noddude men hontoɗa make honno ko roboche honto e mon ñaar cokkel ɗon kakata ko prison ɓayro bos no jande prison gonno ɗo ñawirde nden no ɗo ñaari cokkel kanno ɗon ok oɗo no suivre télé on himo noddude kadi an peut pas aller siɗa takko télé on en famodirta si a noddi an a pottoto télé on few daroɓe daara an jentoɗa téléphone on tant que ɗa jenti téléphone on komi wolata kon fop a nanay ko wolata kon fop men nanay woɓe ɓen noon haɓɓitoto si ɓe noddi koɓe nanu koɓe noddi kon ka non télé on pottoto mo few ma ɗuyton volume on few waɗon haut-parleur téléphone on ɗon on ɗuyta e volume télé on fof a yiyay ko wonɗa wolde kon ka télé iya appel on nana ɗo ara a wawa e yewtudude e wonɓe ɓen ga par ce que télé on no ɓeydi menen ga soñdia e men noppi ɗi moƴƴa noon haray ko ɗum ɗon koyon wattan yilla moƴƴa haray ko ɗum men tori on nane ari meɗe wolde fi marɓe feere ɓen ga woni ɓe wadde marchandise ji ga marketeji yoɓe daro ɓe dadito ɓe wallito hunde nden ko jiwɗa wo fooli
mi jaɓante ɗon seeɗa haray mi lanci appel e communauté guinéen o e marɓe mboɗi ɓe wonɓe ɗo ɓe yon anduto do haray ko ono wawata min wallitade so daari ɓe ga e ɓe wallita ha ɓe fewndi ka ɓe fewndi ɗo donc ɓeɗo kadi e guinéen ɓe ɓen kadi fulɓe fuuta ɓen kadi par ce que guiné fopp ko famille goto faami donc sa tawi guinéen jo on quel cas soit PDX wallitomo yer ko wawɗa ko par ce que anda janggo hande ko kama sa ƴettiɗo produit ma a naɓi ka ɓuuri janɗude ɗon ɓen ɗon ɓe wallita ha ɓe ƴawi kaɓe fewndi ɗon an kadi wallitomo ma on ha o fewndo ko fewndi ɗon fi yo jana ɓeɗa kadi yo wawa arde ɓe wallito ɓe ɓurta ɓeydude mura voilà ko ɗon duwa yarde so tawoni anda ɗumanni tun ko ƴawɓe ɓen tun an wallitotoɗa a walltota ko wonɓe musidɓe ma ɓen eɓe iwduɗa nokku gotum ɓen andale ɓen ɗon si ɓe heeɓi ko ɓen ɗon ƴettata natta ka ma ɗa wawi immade ɗo hoota guine ton ndiyan towra ɗon tawaɗa wallitiga pullo guinéen jo goto yaha sora e huɓere makko nde darni tawa participation ma no e mum kono si a jottiɗomo a tawata wondema hi ko ɗo ɗumanoto ay miki a yeehi kamen haɗa a wallali kama komi torto on tun wonen hunde wotere sere leƴƴi ɗin wonen hunde wotere woni nene goto baba goto wallitoɗen e jama on wonaka côté télé tun ko côté culture on fof e côté guinéen jo on fof kala ko yiwɗen mo sonji etoɗen enen kadi waɗen fi Allah wallitoɗen ok aray ko ɗum ɗon on nani onon jama wonɓe men darde aray onon patron ɓe wonɓe ɗo gaynuɓe haaju ɓe Allah hokki feere yañanaɓe hawruɓe fof hay goɗɗo hay koko yaldata kon to wiya a télévision hay ko ƴetta téléphone ma on kon tun soda connexion ndara télé on partage haray ɗum ɗon tun ko soutenugol télé on non sa joɗike kadi a ndaari appel on tun ko soutenugol par ce que aray feere ma nden ko ɗon hatti marɓe feere ɓen kadi wawoɓe ittude ka jiifaji mum ɓeyda télé on fi yo janɗu ɓen ɗon kadi haray ko feere mum nden non e jooɗi ɓen kadi jogiiɓe makitiji duwaɗi publicité de hollugol aduna on ɓen ɗon kadi si ari addi o makiti o publicité ma ka télé ɗo haray ɗum ɗon kadi ko ɓeydugol télévision on noon ko ɗum woni wallitagol a wawata wiide a okka on tigi ko heɓanta hoore makko kono sa hollimo no gerda a puusimo haray a wallitike mo ɗum ɗon ko gon sengo ɗo mi mari komi lança appel e communauté on fof na oma o haray ko ɗum ɗo woni ka télévision Jama TV e côté mise en scène on wiiɗa ko si oɗo jouama oɗo itta oɗo kadi joué oɗo kadi itte ok ɗum ɗon mi mantoto mi maray ka programme mi winde arayam discutoya ɗum ɗon kadi a nemmo réalisation on kadi de ko honno ok réalisation on ko ndarugol taw sens film on taw si tawoni scénario on addama wallinama ko an darata ko honno film on duwa yarde seki ɗa wawi windude film ha gayna tawa no windirɗamo noon e réalisation on si on tigui réalise a tawa no wawi seedude o faami donc honno wawata réalise ude ta ƴettu jamais winda film ha gayna yalta ka yaasi heɓa idée nder toon accita kaye on jokka ko woni ko nature o landi kon donc ara a yaltino duwiɗano aray a windatano donc kala film mo goɗɗo windi sa etike ha windimo sa yalti ka teren waɗu ko landi kon a faami réalisano duwira noon e waɗirano landori noon jonitamo hakke makko d' accord donc côté réalisation ɗum noon kadi en waɗi en place woni ɗiɗi ok goɗɗo ari ka ɓoggol 78 116 82 38 salamu aleykum ok ɓeɗo no ka télé hiɓe jentade kono ɓe ala jaɓude iwgol takko télé on fiyo ɓe wawa yewtude ko ɓe noddiri en kon ok ɗo woni deuxiéme des choses voilà placement scénario on ko honno ɗum ɗon kadi woniri ok placement scénario on windugol mo ngol si a fuɗɗike windude a winday taw honno a winday taw titre on essaye famude winda honno ara développami mo taw sa windi objectif film on taw on tuma noon développamo ko honno yajinirta développation inna a windamo inna exemple ɗo mi wolnama ɗo seeɗa wano oɗo no duwa joude ko honɗum ɓe duwa wolde ɗo
winda ha ɗum annuɗa jippoɗa wiya premier tableau hino ɗo winda ɗum ɗo ko ɓe duwa ɗum annade ko deuxiéme tableau waɗa winda ɗon troisiéme tableau waɗa ha si tableau ji ɗin gasi si yimɓe si tawoni a gayni idée ji ma ɗi lanni par ce que mo be no windirta noon ko a fait a faami si tawoni idée ji ma ɗi lanni après noon compta nombre d'acteurs compta nombre de tableau o faami inna tableau ji ɗin de ko ɗum ɗo foti acteur ɓe ɓen ko ɓe ɗo landi siko 10 personnes siko 5 personnes ko landi wo ɓen ɗon windaɓe côté andi aɗa gayni windude a développé scénario on ha gasi après noon joni noon comptaɓe noon hannden kadi innade oɗo ko combien de tableau simo mari 6 tableau winotamo ɗon oɗo kadi 4 ko noon dotirta ha si tawoni hewti après noon noddamo téléphone wiya a kaarijo miɗo faala journal yewton ha fotton après inna ko tableau ji tan marɗa joni ko conci nangam wawɗa addorde d'accord donc côté développegol scénario on non parce que ok 78 116 82 38 allo salamu aleykum allo oui salamu aleykum waleykum salam jarama iɗo e jaam alhamdulillah ina ala toon alhamdulillah yesilama ara iɗo nodda men honto ɗo make honno minen noddano Dakar Tilel et 3 Amérique. Merci, on jarama babe. Merci beaucoup. Le weltani on no woɗɗo yewtere ni ko moƴƴal ko selana e mum gogo Portugal Sénégal le weltani on moƴƴano mais menen ɓuuri weltade babe encore ko wonɗon addi on ɗo fi yewtugo ko wonɓe ɗo yewtude joni kon eyyo alhamdulillah rabbil alamina yo allah jaɓa en nafitoren enen jini enen wiyaɓe ko enen nden amin ya rabbi amin alhamdulillah rabbil alamina yo allah ɓurtu moƴƴinde ka meɗen amin ya rabbi amin merci on jaram babe min weltike moƴƴa noon emin hiwri ko famille on fof ɓeydu balɗe cellal awa on jarama boy d'accord awa voilà joni ka scénario c'est-à-dire tableau numéro 1 a windi ɗum ɗon a winday taw titre on dow en tête film o en tête film o sa windi ɗum ɗon ha gayni sa faala waɗa e date sa faala ko an andi ko no windirta après noon fuɗɗoɗa premier séquence faami winda ko noon jokkirta comme no mi wowliran voilà première séquence wano sa windi première séquence ko noon séquence ɗon woniri honno développirte ok koya ndeɗo winda si tawoni andi sa windi titre on ha gayni hande kadi ko titre on wano exemple sa waɗi ɗo 1 a waɗi 2 plus andi a développe ay leyga ka joni noon andi ɗiɗo hino ɗo 1 plus 1 égal 2 joni noon ko non développirta wano 1 plus 1 égal 2 joni noon andi noon ko non abo andi horde janɗa sa hawji min mi famata ok voilà parce que ko ɓe wonɓe mandarde ɓen noon kadi ara no jenti ɓe faala andude comment le faire parce que fi hon ɗum ka woni ɗo buyno ɗo wonɓe wadde culture men on fi yo heɓu doole a faamude cosaan men on yo heɓu doole mais ko honno waɗirte ɗon ko ella ko honɗo waɗete ɗon kadi ko ella ko honno gerdete ɗon ko ella ko honno faamirte ɗon kadi ko ella par ce que cosaan men on ko needi cosaan men on ko c'est-à-dire ko hollugol no ɓiɗɗo mum janɗirta hara koye hoore needi mi nanay mawɓen no wiya ado hande génération feƴƴuɗon ɗum ko ado hande par ce que enen en tawanoka kamɓe hari ko ɓe andi ɓiɓɓe maɓɓe ko yawka duɗal iwaka duɗal rewtaka l'école hari ko noon ɓe ne'irta ko noon woniri goy est ce que ɗa famude joni noon ɓe ne'ira on ɗon noon o janɗira noon andi ko duɗal o adori o rewnani annasara o wona ɗon on ɗon janɗa o ara e saare o heɓa ɓiɓɓe o ena yawka l'école rewtana qur'an o est ce que haray kanko o ne'iri ɓiɓɓe ɓe no mawɓe ne'irnomo noon no are o ne'irali voilà ko ɗum waɗi sim faala yewtalan hara no wonɗa yewtude lan noon min kadi kono mi famira
andi sa yewtiɗa hawji mi famata okay orne no fandi problem a faami joni wano sa wi en allo voilà 78 116 82 38 allo oui salam aleykum aleykum salam jarama na wala toon yettude Allah hiɗon nodda honto ɗo maake honno na hiɗon nodda men honto hiɗon maake honno maake Hajji Aissatou Ba yette bajo arano noddugol on ɗo noon mba dogali de ɗoɗonɗo meɗen Medina Dakar ok la wonanma nenan ko ba na la wonanma nenan ko ba allo ne wala an ka nene makko to soko quoi ɗon en famodiri yette baɓɓen min yette baɓɓen min ɓen ɗo hiɓe andi miɗo andi ko badogo ko wondi men ko badoguɗo baaru beere baaru on ɗum tu wondi men par ce que miɗo andi ɓe kerene voilà joni aray ko ɗum marɗa ko yewta fi ko nanɗa meɗen yewta ɗo kon ko ɗum nanɗa e ɗum ɗon yesina weli men foti ko ɗum tumi noddiri on na vraiment merci mais weltanike ma ba ha baton heewa ba bamburam ba ha ka dambude aljanna voilà aray a weltanama oɗo ko bandirawo men première fois noddugol en ɗo jarama vraiment merci beaucoup bandirawo men on mi weltanike ma mourado moƴƴuru voilà aray meɗen hiwro famille on fof mi wiwro Medina fop nawo ma o voilà ko ɗum noon mi falano ya yewtan seeɗa numéro 1 ko honno numéro 1 on développirta fi o wawu wonde no jouire numéro 1 no développirta mono no wawa si tawi ni minni ɗo joni e probléme hunno hakkude men joni noon komi aru kama waɗen fitna yewten ɗum ɗo siko woɓɓe no windirta no ɓe winda hay haalaji ɗin ko honnon du waɗen haalude hara yaltale e sise ko addi en ko honno ko waɗi haaɗen ɗumanno kon essaie de famude donc hara premier tableau on ko duwaɗa ɗumannade si ɓe ummi hino ɗo kaarijo joni ko kanko e oɗo doit joude a faami ko ɗum ɗo ko o sens ɗo ɓe doit jouirde a faami ko non ko ɗum ɗon ɓe doit joude ko ɗum ɗo woni premier tableau o merci ok ɗo en wawata yewtude fof par ce que leer o nangi en wade télévision ko leer o nangi en haray tigi tigi on ko no marɗa ko yewta famɓe ma ɓen ok avant tout mi weltantoɓe moƴƴa mi weltantoɓe moƴƴa min toujours lanka lawol meɗen ka lawol meɗen wakkilani culture o si ɗum ɗo feƴƴi haray mi salmine ɓe yerɓe ɓe tawata wondema ɓe wallitilan e côtéji ɗin fof wano ɓe leelumaɓe ɓe kimbeli kañumma e bali haray ɓen ɗon mbiɗo weltaniɓe fuɗɗori Modi Moustapha e Kadiatou ɓingu makko e papa Ceerno Mamadou Boyi e Alaji donc e honno e Soso e Mamma Diam ɓen ɗon mbiɗo weltaniɓe moƴƴa e Sérif Korengani kañumma e ɓingu makko Mariam e Aissatou Djibo makko kum ɓen ɗon kadi la weltaniɓe koto Mamadou Bobo komi innata ɓe toujours kala jokkuɗo culture guinéen wata ndaaru fi oɗa woni e star jo an inna ande a jouira a gollira e fi wongol star jo gollir fi culture ma on par ce que ko fi ɓantugol langue ma o ta hikki mbuuɗi yeeso mbuuɗi koko lannata yo yimɓe ɓen acteur ɓe ɓen yo jogodir goto wona vedette hoore oya ko honno woni l' essentiel o par ce que hannde jo si tawi woni mi ari ɗo an ko a vedette jo ɓe jonninan tableau mo duwaɗen juudude enen ɗiɗo non min nami vedette exemple komi présentateur non exemple frapami on ma jonde ƴetta e ma artira noon min mi wona abatou minni ko exemple très frappant wano an ka vedette jo min mi ari e ma voilà non ko non wowlirte abolan quoi exemple mi won ma jonnude min exemple forcément ki ko a vedette exemple on fof ko hoore ami ƴettata an kadi ƴettu hoore minni
joni si tawoni mi ari ko affaire jo min exemple enen ɗiɗo ɗen droit jour de mi sikki kokol mi inna mi joue ko yo joudu konko ɗum ɗon mi jota ka ko ɓuratala haray ko inde a faami donc toujours yo jama on andu acteur ɓe andu goto ɓuura goɗɗo no attends anati hors sujet attends comme abolang jabane no abolang attends moi finir ani tay won tanki city fallait parler autant ko l'air won den awata dévoiler hande kadi l'air ko l'air ko mi wi uma ya hewro fambe mabe ko do won den ala fus ko yewta kala ka yewtale ko feƴƴuden to yewtere nden ɓahama ɗo ko hiwragol famɓe ma ɓe won ɗen probléme ala mi hiwrike billo gorko susay nouvelle vision mi hiwrike nena jara mi weltanike kadi guiɗo jama an kadi mi weltanike ma d'accord haray toujours yo jama on eto ɓe abono ka yoɓe andu wona ɓe ƴetto 100 francs ɓe hokka acteur jo ko si ɓe abonike ka sen ɓe cliquer ka abonné ɓe like ɓe waɗi programme ji ɗin ko duwa waɗa ko partage commenti ko ɗum ɗon hokkata acteur jo sa fotti acteur jo sa falama waɗande waɗa moɗum ɗon tum pour sala Dieu merci ok haray tigi tigi on famɓe makko ɓen nani o hiwrike on fo weltani ko haray yoɓe abono guiɗo ka page Facebook on winda guiɗo jama média ka YouTube on winda tun jama TV tawi ko application on falɗo wadde ka téléphone mon on naata ka Play Store windo guiɗo jama média ɗum on hendoto application on tanke tuma falɗo wona ha nato nokkugo on naata ɗum ka télécharge ɗon application ɗon on daara télévision on en direct aray mais weltanike invité jo men on e weltanike kadi heɓuɓe feere noddi en ɓen e weltanike kadi ɓe heɓali feere noddugol en ɓe haray ɓe faala ko woni Allah mo yaali hande on kono dimanche arowo à partir de 17h haray ɗe gandi émission on chaque fois naaɓe ɗo tun yimayɓe tappoɓe hoɗayɓe waɗayɓe piiji ɗin fof ko kilti ko cosaan men on foppu no nodda ɗo plateau on ko fi ɗum ɗo waɗira art de Guinée haray kanko tigi en weltanike mo comédien jo kala wonɗo Dakar ɗo woni nokkugo kala kadi yimowo wonɗo e nder Dakar ɗo woni nokkugo kala jouewo guitare wonɗo e nder Dakar ɗo ma jouewo jimbe wonɗo ɗo tappo batterie wonɗo ɗo jouewo clavier wonɗo ɗo fop heɓuɗo feere wo no invita mo wawi noddude o anda ko jour o mbo mari place o ara kanka ɗo yewta ko honɗum woni ko honɗum keltiro mankiri ko honɗum cosaan men on woni ala feƴƴinde ko honɗum cosaan men on mariri probléme ko honɗum haɗi feƴƴen yeeso ɗum ɗon fof paray ko fi ɗum waɗi o art de Guinée nder ɗo na fi innugol ko Paul ma ko Pierre art de Guinée ɗum ko fi culture guinéen on fof cosaan men on ko fi ɗum won en diskitude ɗo mo ari tawi ko soso wewlata mais yewtay na probléme sa ari ko français en yewtay ko kala ko wawɗa en wawa yewtude hara son jaalima son jaali luttuɓe ndaaro ɓen kadi wawa faamude haray ɓe fof ɓe weltanama kala wonuɓe sivude men fewndo o saayi ɗo na o ma o haray fof meɗen weltani meɗen jarni meɗen weltani bima wonɗo men darde haray programme ji luttuɗi ɗin en wawa yewtude e dimanche arowo inchallahu victoire au Sénégal dormu dan Angleterre supporter wacce bu bees bennabi kese la bug en lanni haray tigi tigi on mais weltike mais weltanike fof yo prépare 20h ko wonɗo arde fi sifugol match on parce que ko ma gañoɗen ɓay ko ma gañoɗen on va gagner Gaynde Ndiaye bara wacc bye bye merci beaucoup